khir tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chibai le vek ule kar top lama football ma inel na sang te nei chun zom ania chungte chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thlirangai thla ho na kan nei le bok don nia tun trum chu Premier League tran ma akhu hon na kan ti mai FA Community Shield final tanghian bul tran don ta ila niza lama final in khel munom taka season niamta FA Cup champion Crystal Palace le Premier League champion Liverpool te in matchona base lo zo Crystal Palace lam anchaka team patni te goal ni ve in pein anin ne to ka penalty ma achak zok zon ani no yin Crystal Palace lam avan nei zo ka antrang ta anne Wembley Stadium ma in khel munom taka hian Crystal Palace lam hian goal shot tum som pali anneya Liverpool hian goal shot tum som pani nei thungin ball possession le in pass di konga Liverpool lam an tha zo ka ma se Palace lam awa nei zo ka antrang ta thong anne soita kang kham Wembley Stadium ma in khela hian atira train team pani te in Norton amu noma goal po kan mu ma hle in khelan tran deuh chautin minute li na leka Florian Wirtz siam sak atangin Liverpool tan transfer kongka in hongme ka Frankfurt atanga ansenglo hugo ekitike chung goal thabik aron khung hala Liverpool tan innalna puitling amachon masak bera goal akhung ngal ta anne Crystal Palace namhi an beidong du big lova an thora po sengin minute som pasarina penalty an hlo chuak penalty hi friends forward thazet mai mateta chun gola achui luta an sipor aron sut anne an sipor an sut no reilo te goal an chuale ngala minute somni pakhatna Jeremy Frimpong chon molding lam sir tang ball atlan lu pui chu midang tawlu turing gola across base lo takin goal hi base lo takin ball hi gola athok luta Liverpool team ma hroina goal aron khung leya a debut match a goal poimo akhung ngalta anne debut match kan ti khan preseason tour ha kan soi tel lo ania first half a goal dang alubel zui talova second half a po goal kan mobile mai lova Liverpool an chak mai do ni te point alang man ma se minute som sari pasarina Adam Horton siam sak atangin Ismaila Sartan Palestan an sipur sud na goal thatakin aron khung ve leya hun pa ngaya in ne tokin penalty matchin fel an ngai ta anne penalty peta hian Liverpool tan Mohamed Salah chon achui masabera achui thlok chuak te lu mai ani ba ka hian Alexis McAllister goal shot le Harvey Elliott goal shot chu Crystal Palace goalkeeper Dean Henderson chon thatakin aben chua sak ve ya Liverpool tan Dominic Szoboszlai le Cody Gakpo ten penalty hi an chui lut thung Crystal Palace lama hian Eberechi eze penalty chui chu Liverpool goalkeeper Alisson chon adan saka Borna Zoza chon goal ban achui perdeu dobbok a mairo chu an player dang Mateta Ismaila Sarle Deveni ten penalty hi chiang takin an chui lut thonga goal thum goal ne penalty a avan nei zoka tanghen Crystal Palace en no moi an choi zuita anne tiang Crystal Palace FA Community Shield ta atum khatnan an champion na final an lu masak bera hian an champion ngal tinani chu Liverpool ero atum som pasarina champion antum na atham ral thong inke result danglama lu chho vele ta ila Cartop Snapdragon Cup final inkhel munom taka Manchester United le Fiorentina te in matchona United lam avan nei zoka antranga hun pa ngaya in ne tokin penalty a avan nei zoka antrang he inkhela hin United hen game an thunun zoka goal shot tum som pali na yen David De Gea hi an paltang thailo ani deuh ber maya penalty pe tairo an van nei ta hle anne Fiorentina hin inkhel chung in target a shot tum khat chau an nei thong Old Trafford a inkhel munom taka hin goal alut ma khop maya minute riat na leka Goodman sona siam sak a train Fiorentina tan Simon Somchon ma an hroina goal aron khonga United tlar nungte an hoi buai lepek hle
hemi nu hian United te roing game an thunun chho ta khop maya minute somni panga na Bruno Fernandes a corner chui chu Fiorentina defender Robin Gosens an lama chiang zet main atau luta first half a goal dang alu bel zui talo bok second half a hin United team in hun tha anin siam no la an goalkeeper Louis David De Gea an paltlang theilo ani ber mai penalty manga achak jok zon ania penalty peta ero De Gea thatto lo sia kan mule ta penalty peta hin Fiorentina team tan Moisekin Jacopo Sabari maibaka endur ten penalty an chui luta Preseason athel thong United team tan Kobe Maino Amad Diallo Diego Dalot Matheus Cunha le Bruno Fernandes ten an chui lut vek thonga gol nga goliat ne na changin Snapdragon Cup chu United team hian an choi zuita ane Emirates Cup final lama po Arsenal team an chaka an khingpui Spanish La Liga club Athletic Club Bilbao chu sithum fain an ne Hein khelain Arsenal lam hian goal shot tum som an neya Athletic Club Bilbao hian goal shot tum ni an nei ve bok inkhel pumpui thlira po Arsenal team an chung nung zoka achak phu zok an chak kan ti theyang Emirates Stadium a inkhel monom taka hian goal kan mumulok lova mase minute somthum palina Martin Zubimendi ball tholu chu Arsenal team in transfer kongka in hongme ka Sporting Lisbon atanga ansenglo Victor Gyökeres son thatakin gola atau luta Arsenal tan a goal masaber akhungta anne hemi nuwa po Arsenal team an chung nung leya goal po an khung le ma le minute somthum parukna Gabriel Martinelli siamsak atangin Bukayo Saka chun an goal ni na thazet main aron tilut leya first half a Sydney fain ma an roi zuita anne second half a po Arsenal team an chung nung filor le laka minute somsari pakhat na ben satanga ron lut Kai Havertz an minute somriat pahni na Bukayo Saka siamsak atrain an goal thumna aron khung leya goal dang lubel zui talovin Emirates Cup final a hin Arsenal team hian sithum fain Athletic Club Bilbao hi an neya champion no moi an choi zuita anne Preseason tour in khel danga Chelsea lampo an chaka Chelsea lam hi an che that atluang khop maya Italian Serie A club lian kanti AC Milan chu goalie goal khatin an sop he in khela hian Chelsea hian goal shot tum som pakwa an neya Milan hian goal shot tum som pahat nei ve bokin ball possession le in pass dikonga po Chelsea lam hian an ngam khop maya achak phu jok an chak anne Stamford Bridge in khela goal kan muhma khop maya in khel an tran chautin minute nga na leka Inter Milan defender Koboeson an lama atilut pala sikhat fain Chelsea hian ma an hruai der hun tampo aliam ma minute riat na Pedro Neto siamsak atangin Chelsea som no goal khung reng mai Jo Pedro chun an goal ni na aron khung leya Chelsea som no goal a khung chaude mal mal anne minute som pariat na AC Milan defender Kobois an lama tilut pal to red card ma no chu ania checheve tak chu anne first half a goal dang alubel zui talava Chelsea hian Sydney fain ma an hruai second half a ro goal kan mubel mai lava minute somruk pasarina trying goal alu chho tran le minute somruk pasarina hian penalty tangin Chelsea tan liam dilap chon an goal thumna aron khung leya hun tampo aliam ma minute samsarina Salmaker siamsak atangin Yusuf Fofana chuan AC Milan tan an sipur aron su thena phur tharveu ma se Chelsea team tan minute samkwana Andre Santos siamsak atangin liam dilap chon he in khela a goal ni na le goalie goal khata an chakna goal aron khung zui le anne Anglo Palermitan Trophy final in khel munum taka po Manchester City an chaka an khingpui Palermo chu sithum fain an ne he in khela hian City lam hian game an thunun zoka in pass dikonga te ball possession te goal shot chungchanga po Palermo hian an ngam lo khop maya City hian olsam takin trophy an choi Palermo Stadium in khel monum taka
minute somni pangana City tan Rico Lewis siamsak atangin Erling Haaland chon ma an hroina goal a khunga first half a goal dang alu bel zui talo ane second half a hian City tan minute somnga pakwana Savio siamsak atangin Tijani Renderson City tana an goal ni na aron khung leya City game a munam chauzel ane goal dang alu bel don lo nia alan no minute somriat patni na Mukasa siamsak atang Tijani Renderson in khela a goal ni na le City sithum faya an chakna goal aron khung leya City lamhen harsala tuklawin trophy an choi zuita ane John Kemper trophy lama po nizana final in khel munam taka Barca lamin olsam takin ne na an changa an khingpui komo chu singa fain an ne in khela hian Barcelona hian goal shot tum som bakwa an neya ses Fabregas sa in goal mek komo hian goal shot tum som pathum an nei ve bok Estadi Johan Cruyff Stadium ma in khel munam taka hian minute somni pakhatna goal kan mungala Fermin Lopez son Barca tan ma an hroina goal a khung minute somthum pangana Frankie de Jong siamsak atangin Fermin Lopez son an goal ni na aron khung leya in khela a goal ni na anichia bok minute somthum pasarina Marcus Rashford siamsak atangin Rafinha chon an goal thumna aron khung leya farsa funtop marshat minute somni panina Rafinha siamsak atangin Lamine Yamal chon an goal lina aron khung zui le ane first half a goal dang alubel zui talava second half minute somni pakwana Ferran Torres siamsak atangin Lamine Yamal chon in khela a goal ni na le singa fai ma an hroina goal a khung le Heminu hian Barca hian an player khel ngai lote an lo tir deuh thuaw maya goal dang po alubel zui talo ane ti hian Barca hian singa fain hne na an changa komo nein John Kemper trophy chu an choi zui ta ane Saudi Pro League club Al Nassr lam ero an chaklo ve thange nge ya Cristiano Ronaldo goal ni khungma se a team a chan him zo talo ni zana friendly match in khel munam taka hian Almeria lam hian goal shot tum som pasari an neya Al Nassr hian goal shot tum ruk nei thungin in khel pumpui thlera Al Nassr an chung nung filor naka ma se Almeria lam awa nei zo ka an tang thong in khela hin goal alut ma khop maya in khel tana tang minute ruk na leka La Liga club Almeria team tan Baptista siamsak atangin Arriba son ma an hroina goal aron khunga ma se minute som pasarina Sadio Mane siamsak atangin Cristiano Ronaldo chon an sipur sut na goal aron khunga minute som thum pakwana Ronaldo hian in khela a goal ni na a khung zui leya ma an hroi zui bok ma se first half funtop ma hret minute som ni pathum na Adri Embersa chuan Almeria tan an sipur aron sut ve leya second half a hian Al Nassr lam hian an player nei thatangte an la chuaka hi an tuar deuh ni hin alangta second half a hian Cristiano Ronaldo chu ha chol tir ania hi an tuar deuh te po kan ti thayang Almeria team tan minute samru pakhatna RD Embersa chun goal aron khung bel leya goal dang lu bel azui talovin Cristiano Ronaldo goal ni khung zana Al Nassr team hi avan doi zoka an tangta ane Major League Soccer lama po Lionel Messi khelmek na Inter Miami chu an mol phau chiang khop maya Orlando City chon goal khatin an sop in khela hin Inter Miami hi in la thaviau ma se an lo la thatok lo nge ni don ne Orlando lam hian an ngam khop maya goal shot po tum som ni pakhat te meu mai an nei thei an ne Inter Miami hian an ngam lo ang reng hle chuti rolin Lionel Messi in lan lo te po an tur kan ti thei bok o me in khela hian Inter Miami tan Brighton goal a khunga ma se Orlando City tan Luis Muriel chon goal ni khungin Odeja le Marco Pasalic goal khat ve an khung boka Orlando City hian harsala tuklavin Inter Miami hi goal khatin an ne ta anne in result lam kal san taila football thulenga lut chho donang o Tuntrum chu Rio Ferdinand United team chungchang asaidan tanghian bul tran don ta ila Rio Ferdinand chuan
United team hi anin la thakop maya hei hi thulo mom tak ani antler malam te hi chu du tu samin an thatok towa ma se transfer kongka in hong me ka hian mithar senglu ero an lamamo ani an team ti chak zol thei tur hian midfielder an lamamo wa chumi chu senglu che ke chon ka du khop mai tu din hmuna United thatlo na lai ber chu antler lai lam hi an ni ni in ke chon ka hria a chumi chu thom chak se United team hi chon ma an son chak le in karing ti in asoi Piers Morgan point to thar aron neya Piers Morgan hi kan hriatlan theu angkhanin Ronaldo and United team acho san na konga tho lok berte zinga mi kha ania tu hnaya Eric ten Hakan United team a khan Ronaldo ha boina anilova tu din hmuna boina po kan nei lova acho san nuai ro trophy ha pahni kan choi thei ani hi tun din hmuna boina nei pui ka du lem lova thatakin a football sin kong hi khelzel se ka du ani tin asoi ani kha hemi chungchanga hian Piers Morgan chuan Twitter kaltlangin ten hak chu aron chang le ngala tun din hmuna chon engkim i hrethiam ve ta ni hin ka hria khati ma khanin Ronaldo ha boina anilova boina chu nangma nge kha inni in mo chuak hi thillo mom tak ani tin aron kap zau mai United team le City tana loin lanto Owen Hargreaves point to thar aron neya Liverpool team forward Hugo Ekitike chu tha ati thu asoi Hargreaves chuan Liverpool team hian tlar malama inseng bel an mamo to lova tuna an nei chin te po hi an thato hle Hugo Ekitike bi ki han soidon ta ila tlar malama rin rol ni thei turin a thatok ani season thar lo tura po Liverpool team tan go somni tal chu akhung tin ngei karinga chu ati ngei po karing bok ti hin Owen Hargreaves chuan asoi Arsenal team tana lo in lanto Ray Parlour point to thar aron neya Arsenal team chon transfer kongka in hong meka mithar pakhat vel senglu an lamamo thu asoi Ray Parlour chuan tun din hmuna Arsenal team hian mi thatak senglu tur chu an nei renga chu an bo zui that ngei po karing bok tun din hmuna ability eze hi senglu thei din hmuna ating meka ani hi an senglu le ani chuan Arsenal team hian transfer dang an mamo to don lova eze hi an mamo ber chu ani tin asoi zui bok France team tana hlotling taka loin lanto a lane point to thar aron neya Lamine Yamal chon Ballon d'Or chu ala phulo hle thu asoi a lane chuan tun din hmuna Barcelona lam hian Lamine Yamal hi Ballon d'Or don a phu tin an lo soi ni oma hei hi thudik anilo ani kangai dan tlang takin han soita ila Lamine Yamal hi player ro pui tak chu ani nge ya season thar lo tura po ani hi enbik ani nge don ani chuti rolling season liamta anche dante en chuan Lamine Yamal hian Ballon d'Or don a phu lova Ballon d'Or don phu chu Ousmane Dembele ani tin asoi Eden Hazard potun haya khan media ten ankomna thu aron sei vele ta Eden Hazard chuan kumsam thum pani mi chau ani chunga football khel acho san chungchang anzo na chu aron chang le Eden Hazard chon mitam takin ka that chiat wangle ka pei to lo wangnin an soi thina ka fiam thu ang te hi tak tak nia an ngai ani na tak ang chu han seidon ta ila kano pan lai atang hian ka thil ti ngai ti reng hi ning chi ka nia kaning thuai thin ani football a po han enta ila thatchir wangpo niin kei chuan ka hre lem lo ani khelmola kan ti ngai reng ti te ha kaning ma training po zingtin ahun ngaya tlaya po ahun ngaya ti reng te ha kaning ma media ma chon reng ngai te kha thil ni nom tak ani khatiang thil ti ngai ti non tut kha kata chon in shrem na lian tak ani ya chu wang chon football khel cho sanin ka du danang takin kanung ta ani tin asoi atam zok chung kan thretlang theu toin arin oma handa vele don tareng reng ila Liverpool am chun an forward Darwin Nunes so Saudi Pro League lama ankal tir tange nge ya Saudi Pro League club Al Hilal chung kumsom ni parukmi Darwin Nunes si Liverpool atang hian pau million somli paruk sengin an senglu ta Edson hian pau million som awm don bok ani Uruguay international striker hian Al Hilal tan
kumsang ni somthum thleng dai khel turin contract aziak ani Darwin Nunes sen soisel atok zuina sakhop maya football pandit thanem takte trangin Liverpool team mangai elo tu le sumba ngai tu lo ni te point an soi hial to ani chuti rolin Darwin Nunes se Liverpool a han Luis Diaz ang bokin alo hlo tamlo ang reng khop maya nuai khat vel trok a hlo ni te point an tar lang ani Saudi Pro League lama hi chuan bonus te telmi lovin kar khata pau nuai level a hlo theidon niin alanga a in thlauve ang reng khop mai Friends News lar tak tak ten antarlan danin Donnarumma po United lama kan hmu thut arinom chhautran ta khop maya UEFA Champions League final an champion hlim te kha chuan United team azomang tin soita ila tu ma hen kan oi arinom lo ome tun din monai ro hei hi thil thleng thut thei din mona ading ta ani Friends sanchin bu te hian antarlan danin Donnarumma hian tun din mona ama du tu te zinga United team chu athlang taber ni hin antar langa United team nen anin hnai to hle ani Donnarumma hi tun din mona akhel mek na Paris Saint-Germain nen contract chungchanga anin tifel theilova Paris Saint-Germain po hian amana tan pau million somni paruk an phut thu an sei to ani goalkeeper thar an senglut ngal mak to boka Donnarumma hi achuange arin oma United lama kan hmu thut arinom Manchester United coach Ruben Amorim poin Benjamin Sesko chungchanga thuthar aron neya Amorim chuan ani hi kan team tan alain lan lova chuti rolling player thatak ani ya ball ka nga atha emema player no pang alani bok zirtir annom hun lai tak ani ya ani hian ball athiam emema theina sang tak anei bok ani kan team a hianin tun ma zongain atha chhodon ti ka soinga ma he team ta na miro puile striker thaber te zingami ani ngei don ani kan senglu thi ka hlim emema midang po an hlim hle ti hin asoi Barcelona midfielder Pedri poin football player amachan to zinga harsa atiber aron soi Pedri chuan mitam takin ka thu soi hi anlom zong anilo mai thaya achan chu ka machan to zinga harsa ka ti ber chu kan elpui len ber Real Madrid midfielder Jude Bellingham hi ani hi football thiam tak ani a positioning adike mema tharum anga pialama skills thatak tak aneya chuwang chon ani hi player machan harsa tak ani ti ka soi mai ai hianin ani hi athiama ka machan to zinga chon harsa ka ti ber ani ti hin asoi sui bok Sky Sport lamin atarlan danin Chelsea lampoint thuthar an nei vele ta Xavi Simon senglu turama an tlak mek thule indoor na tepo akal tuan thuni zang khan tarlan aniya transfer kongka inkhar mange hin Chelsea team hian ani hi an senglu arinom Manchester United lampoint thuthar an nei chun zom zela Sun Sport mai ba ka English News Tranem takten an tarlan danin Dominic Calvert-Lewin chu senglu an tum thu puan ani United lam hian Benjamin Sesko nung dol theitur mithar an zong mek zela chumi tan chuan Dominic Calvert-Lewin free transfer a senglu theilam hi an hoidon ta anne Dominic Calvert-Lewin po hian United team zom apoi ti lo thu alo sei towa tundin huna club zom nei lova mek Calvert-Lewin hi United lama kan hmu arinom Alexander Isak point thuthar anneya Newcastle United chon chuatir antum lo bur a angle Newcastle United le Alexander Isak te hian tun hnaya khan thuthauna anneya Telegraph lamin atarlan danin Alexander Isak ne na Newcastle United lam hian transfer kongka in hongmeka chuatir antum lo thu an shrila Liverpool chu pan lo turin an shril bok anne hetiang ani ta ka chuan Alexander Isak hi achualo mai arinom Arsenal team en call mek to Mikel Arteta po Victor Gyökeres sungchang alom hle ni tur anne Mikel Arteta chuan Emirates Cup final kan khel dang kha han enta ila Victor Gyökeres thaddan tur chu kan muto anne gol ma saber akhung kha thil lomom tak ani ya thil poimo tak ani bok thren khatei chung gol an khung char theina tur hian
hun te po an mamo thin na goal ma saber khung hi thil har satak ani thin anne chuti rualin Victor Gyökeres aroin olsam takin aron ti hlo tling thei nga la a in khel kha a hmu nom bok season thar lo tura nga hlel hle in ka hria a khel lan po kan ngak lel to hle Victor Gyökeres si defender te ta na har san na thlen tu ani don ti ka chianga tin ani ba ka kai Havertz te po an ron dam to boka kan team hian mabak eng tak kan nei ani ti in asoi football pandit na thok mek Chelsea ta na hlo tling taka lawin lan to Frank Lebov point thu thar aron neya Chelsea team chu tha ati thu asoi Frank Lebov chuan Chelsea team in AC Milan an hne nu khan hemi chungchang hi asoya Chelsea team chu an that viau thu le tlar malam phei chu soisel bo an ni to thu asoya season thar lo tura po Chelsea team chu to kherber an ni ngei arin thu asoi Manchester United forward Rasmus Højlund point thu thar aron neya AC Milan team chu azom ngei arinom Alex Fox News in atarlan danin Højlund hi tun na United game khel pahnia mun achang to lova hemi wangin ani po hian United team a mun anei to lo ti in hria hin United team in chuak tura anti na po apom tha ni hin alanga season thardama amadu tu AC Milan hi apan ngei arinom ta Morocco international defender Achraf Hakimi point thu thar aron neya Ballon d'Or chu adon ngei arin thu aron sai ve tlat mai Hakimi chuan Ballon d'Or chungchang min zot ani chuan dong thei turnia ke chuan ka in hria a phu po ka phu le in ka in hrebok season liam ta han enta ila statistic atanga chut phei chon defender tan chuan ka statistic hi apui ang reng khop maya ke nge po hian ro pui ka ti ani hetianga defender che thei hi an tam lova forward ai main Ballon d'Or don hi ka phu zok ani ka statistic ang nei thei hi forward ta po thanem tak anom lem lova chu wang chuan he choi moina don hi ka phu hle ti hin asoi Achraf Hakimi hi asoyang tak hian season liam ta han ache tha khop maya Paris Saint-Germain tan innel la sang-sanga tum som nga panga inlaning goal som pakhat akhunga midang goal khung tur siam sak tum som paruk anei bok game som nga panga a inlana hian goal le midang goal khung tur siam sak hi tum som ni pasari anei thei ane ten Paris Saint-Germain hi trophy lian tham pali a choi pui bok English Premier League champion lai Liverpool lampo transfer kongka in hong meka chetnat antum thuni chang khan anpuang hala Community Shield ta avan doi zoka an tran hnuin Liverpool club ho tu te chuan transfer kongka inkhar ma nge hian mithar pahni emo pathum thal senglu le antum tur thu an choi Liverpool team hi kan soita kang khan antar malama an player poimo Darwin Núñez le Luis Diaz te chu an chan towa Diego Jota chu accident awangin an chan to bok hemi wangin mithar senglu ngei an tum do na Community Shield ta avan doi zoka an tangpo an lana hle hemi wangin mithar senglu nual an tum don ta ani Cesc Fabregas point thu thar aron neya Lamine Yamal le Lionel Messi te chu khai khin chi an la ni lo thu asai Fabregas chuan Lamine Yamal hi player ro pui tak chu ani nge ya tunang kuma ero Ballon d'Or don ala phu lem lo ani chu mai ba ka Lionel Messi te angin ani hian theina anhei tin an soi thina amai ro chu Messi tenen chon level alain thlaw angreng khop mai Yamal hi ka soi sel ani lem lova trophy lian thamte po thanem tak han choi phot se chaklodan athiam huna te chakdan athiam huna te anung changthleng pual a inzir chhozel alanga ya chumi huna chon Ballon d'Or te chu Lionel Messi ang bokin thanem tak ala dong nge yang ti hin asai Arsenal lamin thulo mom lo hria tur an nei ta thunga ni za lama khan English News 10 an tarlan danin Atalanta tanga senglu tuma an helna sat mai adeluma Lukman chu an senglu thei arinom lava Lukman hian Arsenal team somna chu anhar tak thu puan anne Lukman hian Inter Milan chu zom adu zok a angle Arsenal in thulo mom lo an nei lai hian Chelsea lam eroin thulo mom hria tur an nei ta thunga Real Madrid ne na thuk taka seizom ni man
an player poimo an captain ni bok Enzo Fernandez on chu atum lo thu puan ania Real Madrid le Paris Saint-Germain somna chu a hnol thu puan ni in tun din mona tuma inbiak pui anei lo thu asaya Chelsea chuasan tumna po engma anei lo thu asai zui bok Chelsea tan hei hi thulomam tak ani nge arinom ole hatichin hatun tumatan ni mai se thlir tu te ka channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lama han tan min han lak pui le ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne